apa sih masalah aja dagang nge Rah, aku gede-gede aja dagang nge tuh. Apa sih ngaku? Dia ceritaan ragu gede-gede aja dagang nge gede ku apa saja dagang nge bu, ragu beli rahasia. Tapi pis nih kamu, bu kebayar lah. Pis apa sih kamu? Nara coba pantas uang mainan ini aku ya. Pantas sih nggak ada bangunan. Ih aja nak, kayak tadi pas mainan lu ya. Ih ada tadi nang aku pas mainan. Ih ada sih tadi uang mainan aku. Lu nak len, kene bisa ya.